Reka twongera tubasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV. Ni Jean Pierre aho ndi kumwe na Bwana Kofi Geopolitical Analyst. Watangira usuhuza abadukurikiye. Nkuko bisanzwe umuntu wese udukunda rwose reka tumusuhuze kandi ku ngingo wateguye tugiye kudiscussinga tuze kuzibanamo neza. Noneho burya ngiye muri Kenya nsigaye naraje byo kujya Musanze cyane kandi urabizi mfiteyo umucuti wanjye twa Sauli twizeye ko nawe ameze neza. Kandi nifuza ko twaza kujyana ibiganiro byiza. Turi bwaze kugaruka ku byavuye muri African Union dore ko byibandaga kuri Congo uze kudufasha gukoraho comment. Noneho uratubwira na ro contre-offensive zasohotse kuri Ukraine cyane kuko abantu baba bazitegereje. Turi kubona muri Ethiopia hari kubera inama ya African Union yo ku nshuro ya 37. Ese iyi nama twitege ko ibyo bari kuvuga biri bwaze kugera ku ntego? Rwose mwe mufite uburenganzira bwo ko mushaka kugikiza yuko ibyo bavuze byajya en place, ariko ngewe mbanzi ko biri bintu bavuze babisiga hariya. Kuko mfite impamvu eshanu zishobora guprovinga ibyo bintu. Icyambere ngenda bizi ko African Union itabaho. Kubera ko abaperezida bo muri Afrika ntago bazi kudefinisa ijambo common interest. Babizi bose babishyira en place. Yego. All European Union yo ushaka guhera muri aho bita Portugal ukazamuka ukagera Poland. Nta muntu guhagaritse. Ubundi bari yabo physically ubona ari ibihugu ariko ubundi mu buryo bw'imikoranire Europe ni igihugu kimwe. Yego. Noneho ngwino muri Afrika. Afrika ni igihugu kimwe. Oya. Ntabwo byashoboka. Ntabwo ushaka kugenda mu bihugu bitatu freely. Aho rwose. Haraho wajya ugasanga arafunze ahandi bakwatsa ibintu udafite ibiki byose. African Union nimba batazi kudefinisa ijambo common interest. Yego. Ubwo African Union ntishobora kubaho. Cyo ni kimwe. Ikindi ngenda bizineza ko Afrika iba mu byo twita global south. Donc partie y'abakene. None abakene iyo bicaye ngo bagakora structure za economy. Fund baba bari kuivana hehe? Muri World Bank na IMF. Yego. No checking ari World Bank na IMF ubundi policy zabo ari zo guteza imbere Afrika. Oya nuko yipkinagaza aho. Ubundi nuko yipkinagaza ngo ihore mu madeni without structure without what. Rero nubwo mwabikora kuko mwabinogeje mwavuze imihora mwavuze za kaminuza mwavuze ibiki byose kwa ko mudafite fund yabyo ubundi birasigaraho. Yego. Noneho tuvugenda mumenye ubwenge bwo kujya gusaba iyo fund hejuru aho. Bahita bagupropose ibindi bintu usange ibyo wari wifuza ngo ntabwo bijya en place. Yego. Noneho bashobora no kukubwira ati kujya tuguha ideni banza wari mu mutwe umunyereze ko rutazingana gutya na gutya tuhita dusunika ideni. Urumva muri ko kwara mu mutwe biraza gutuma na bya bintu by'imihora mwavuze ubundi bitari bunubakwe. Yego. Kuko ubundi ibyo bintu byubakwa ko ari umutekano. Donc bahita basoreza uti zituma ibyo bintu uvuze bitaza kujya en place nyamara n'iryo deni bakariguha. Yego. Barana abahanga cyane. None bakariguha kugira ngo muri future uzagume kuba dependingaho. Cyane. Donc muri reserve yawe ntuzajya amafaranga. None bya bintu ufatira ideni ntibikorwe. Yego. Kuko ku ruhande hari undi babwetiwe nawe ari mu mutwe utesha umutwe w'abantu bagomba kubaka uwo muhanda. Umva rero bari ikibazo. Yego. Noneho Afrika nta bayobozi igira. Ruvuga ngo ushaka kubona ko bicaye ngo n'abaperezida. Ubundi ntago ari abaperezida. Jya muri espace géopolitique. Europe yose ireba hariya. Na Macron ubwe ntisuye buri Ufaransa. Mbwira kuno umuntu muri Afrika wambwira ngo niwe perezida. Kandi Olaf Scholz, Macron, Sunak baranabo bafite ubashyiraho. Yego. Ngo se umunyafrika uri hasi aho ni wambwira ngo ni umuperezida. Oya ntibishoka. Ntaho kumenera. Noneho Europe yo nubwo n'abatari abaperezida ariko bo reflexion yabo ni umuntu umwe twa Biden. Bose. Nuza muri Afrika reflexion zabo buri muntu afite interest wo muri espace. Hari usanga ari pro Chine, undi ari pro Putin, undi ari pro Biden, undi ari pro Macron, undi ari pro Abadage. None yuko ko abantu ntabwo bafite results zimwe muri espace. Oya. Bivuze ngo na reflexion zabo ntishobora gukora. Umuntu ni pro Russia n'uri pro America ntabwo ashobora guhuza imigambi. Never. Nise ubwo rambwira ngo abantu ngo Afrika ifite abayobozi. Biragoye.
so ni ukuvuga ngo noneho urebe icyo twita uburenganzira bwa muntu burya kugira ngo ibintu byose bikunde bari abanyaburayi bageraho ni uko bubaha umuntu. noneho ushaka kuvuga education mukavuga guteza imbere economy kandi ubwo mwicanye umuperezida udashaka ko abantu bamenya ubwenge mu gihugu cye. Yego. Ngo so bazabishyira en place. Ntibishoboka. Nyamara nabwo ngo byinshi bisigaraho. Mukavuga ngo uteze imbere abaturage n'iki byose kandi baravuga ati bateye imbere natakaza ubutegetsi. Sinshaka ko batera imbere. Yego. Izo zose ni imbogamizi. Noneho rero nta demokarasi ihari. Erega burya gutera imbere bisaba za result ntago bisaba amagambo. Igihugu kidafite demokarasi nishobora gutera imbere. Ko nta ibitekerezo ntibitambuka. Ni kareka. Nta think tank. No isano ataba think tank umva ahantu ega think tank ni groupe de réflexion. Ubundi mu gifaransa nibwo bivugitse neza. Ni kuvuga ngo ni abantu bicara bagasometa ibintu baramubona mu myanya. No isi yo ntaba hari ubuzi ko icyo gihugu kibayeho gute. Reka da. So rero urumva rwose African Union nta kintu ngiye shobora kugeraho rwose nta ntego. Ntimubyitega. Mbere yuko iyi nama rusange itangira twabonye harabaye mini summit yibanze ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo yari yatumijwe na President Lorenzo Wangora. President Lorenzo yaba ari strategique bingana iki ku buryo ari we wayobora aka kanama. Ubundi Lorenzo niyo icyo twita ICGLR. Nuvuga ngo ni ure kuntu Kongo strategique niyo yubakiwe ICGLR. Ni Kongo nibugu bizengurutse byose. Ugakubitaho Sud Sudan na Kenya. Yego. Nicyo bita ICGLR. Bivuze ngo Kongo ni motherboard y'icyo kintu. Lorenzo ni ugikuriye ni mpamvu avuga ati abantu bose bentesa kuri Kongo muze tugane ku mutekano uri hara muri Est. None Lorenzo niwe ukuri akantu kameze nka Security Council muri African Union. Urebye SADC na African Union nibo bakamuhaye. Donc ngo peace ngo mediator ibintu nk'ibyo. Urumva rero aririshe muri ibyo bintu. Yego. Niyo mpamvu ari we uri strategique mu gutumiza iyo nama. None iyi nama rero ubundi Kisekedi yagiye matavuga ngo agiye muri African Union ko nawe arabizi ko itabaho. Ahubwo no kwambwiye ngo arakantu kari bube kandi we gashingiyeho. Yego. Niyo mpamvu yahabonetse ariko Kisekedi nta mwanya gifite wo kwicarana n'abantu bo muri Afrika ngo bakore za result kuko arabizi ko ikibazo ari Amerika niyo ashaka yonyine. Nta mwirabura ashaka kuganira nawe. Kuko abazungu bamwumvisha nta mwirabura wamunanira. Yego. Niyo mpamvu atashaka kwirwa bacaho. Hako buri aba Lorenzo na basiriri bamukonvense. Baravuga bati niwe turi bushingireho ngwino ahita yurinda yaraza. Yego. Ese ibyo bavuze ko byari ugushaka uburyo uburasirazuba bwa Kongo bubona amahoro. Ho waduha cyizere kiko byakemura ikibazo koko. Ndagira nkubwire ko nuzajya ubona abirabura bicaye ngo bari gukemura ibibazo ariko nta muzungu ubonamo. Kimenya ko ibyo binari icyuka. Ikindi cya kabiri. Iyo nama yabaye bicayeho. Iraruta imwe yabereye i Burundi haje Gutereze. Hoye nta cyo yatanze. Hoya rwose. None Gutereze impamvu nawe yaje bikabicyuka nuko nawe witeza atari we ahubwo ari sebuja. Yego. Ubundi sebuja aje nibwo byakemuka. Reka nguhe impamvu nkazingahe zerekana ko iriya nama ya Lorenzo yabaye nta kintu iri bugereho. Yego. Icya mbere nuko abicaye aho iyo ntambara ari kuvuga nta numwe yiteza muri uko babona bicaye aho. Hari Biden wabonye yicaye hari? Hoya nta. Hari Macron wabonye? Ntawe. Mwize bariga iki? Ahubwo bicaye aho bo bashyira mu bikorwa ibyaturutse muri centre géopolitique. None se urumva bo bari gukora iki? Kuko mushaka gufata imyanzuro Biden akahita hamagara ati ibyo bintu ni icyuka komeza action. Yego. Ikimenyetso cya kabiri ngo ndimo ndagwa ibintu byerekana ko biriya ba Lorenzo bakoze ntacyo byageraho. Nuko iki ntambara igamije kitavugwa. Kwiba amabuye ya Kongo ntibyavuzwe kandi ubundi nicyo kiri guteza iriya ntambara. Yego. Hari discussion ngeze umva babivugaho. Oya ntaye rwose. Nisubira birumva bigira izihe result. Iyi ntambara guterwa nuko Biden amabuye ashaka mutari kuyamuha. No ntimwabivuze mwize ngo birakemuka gute. Ikindi cya gatatu
leta ya Kongo ntishobora kwemera ibiganiro yego kubera ko ifite resulti zo kutabyemera. Yagize imana ifite Chine yego uri kuyifasha Biden, none uza no mu karere ifite resulti zose ku buryo abantu baruma imitwe badashobora kuyikanga. yego Ikintu cya mbere ubundi leta ya Kongo hano yambaye yarapfuye, nuko babuze bati kugira ngo tuzaye tubasha gukora ibyo mwe mwifuza muri centre géopolitique mushyirambare ngo Kongo ntigura intwaro. yego none Kongo isigaye ijya ku masoko ikagura intwaro. yego cyane kimwe. Icya kabiri Kongo ntiyagomba kujya muri EAC kuko no habira structure zo kwitesha umutwe, none yabagezemo. yego bize ngo byose muvugira bibyumva. Icya gatatu ntago bari bazi ko hashobora kuboneka umuperezida wa Kongo babwira ngo wakwemera ibiganiro bakamwinginga. yego none yarabonetse. Izo zose ni za resulti. Icya kane ntago bari bazi ko igihugu nk'u Burundi gishobora kwifata kikavuga ngo cyiteguye intambara. yego none haje umuntu ukubwira ibyo bintu. Ibyo bintu byose rero nibyo bituma kisavuga ngo sinakwemera ibiganiro. yego none ntago yabazi ko babone ku muntu witwa Cyril ushyigikiye ko Putin ahagarara muri centre géopolitique. yego none yarabonetse. kandi yabonetse bivuze ngo iyo ni rapport de force kuri Biden. Ura na Cyril ntago uzajya umubona muri byo hasi cyane. We abari hejuru. Umuntu w'intwaro Putin. Iyo ngiyo ni rapport de force kuri Biden. cyane rwose. Ibyo byose biri ni favor ya Tshisekedi. Ubundi aremera ibiganiro ni iki mwakoze ngo ati. Biragoye. Byonyine. Kugira Tshisekedi yemera ibiganiro. Amerika ni sore Chine muri center. Isigaremo yonyine. Nibishobora Tshisekedi avuga ati ntawe nishingikirije. yego ariko mu gihe bitaraba ntibishobora. Bira byararangiye. Ndacyakomeza kuguha ingingo zerekana ko biraba Lorenzo bakoze bidashoboka. Ubwo nari ngeze ku cya kane. Lorenzo nawe uvuga ibyo bintu ucekinge nimba yifuza balkanisation de Congo mbere yo kuvuga ko ibintu ari kuvuga ari byo. Hoya kandi yarabigwanyije n'ubundi kuva kera. Aha bivuze ngo nubwo bavuga ngo Tshisekedi agane n'ikindi gihugu. Ariko ubundi ibyo bintu amagambo muri mayindi nawe ntabyifuza. yego nimba utifuza balkanisation ibindi waza umbwira waba uri kundagira. Lorenzo bivuze ngo arimo araturagira. Ni diplomasi. Ni diplomasi. Kwa ko bambwiye ngo uri mediator babimurohamo ntabwo shaka gutakaza iyo stati. Ariko na ideology. Nziko ashyikiye Tshisekedi. yego kuko nimba uzi neza ko Lorenzo nta muri SADC aba muri SADC yateye maje kimwe na Syria na Tanzania. None se Cyril siwe boss wabo bantu. yego none se Cyril urana Lorenzo yavuga ibintu Cyril adashaka. Baba babanje no kubiganiraho. Babanje no kubiganiraho. None sinzi ko kuno wabonye ku Cyril aba yaryumyeho. Yaba ibega yaryumyeho kandi aba yicayeho. yego Ukibaza impamvu atari kuvuga kandi akomeye no kurusha abo bantu. Abazi n'ubundi biri kuvugirwa. Aravuga ati fa ku ibyo muri kuvuga n'injye bababwiye. yego Lorenzo rwose ntabwo ashaka kuvuga ibintu Cyril atishimiye. Niyo mpamvu agenda akabicara impande. yego EAC na SADC ubundi ibyo biri kurwana. Urebe cyane rwose. Ibyo biri kurwana. Nese Lorenzo ntabwo ashaka ko SADC itsinda. Kandi ayibarizwamo surumva yake. Arabishaka. Ngambwira kuno umuntu wari kuvuga ngo mediation kandi ashaka intsinzi. Numva atari kukuragira ko cyane rwose. Mbo ikindi nabikubwiye ko nimba bicaye nta muzungu uri maho ibyo bintu rwose bari icyuka. yego donc bira mini summit yabaye kuri Kongo ni icyuka. Iyi nama byarangiye Perezida Lorenzo asaba Tshisekedi ko yaganira n'igihugu kimwe muri Afrika. Ariko Tshisekedi we avuga ko kugira ngo umutekano wa Kongo uboneke nta kiguzi kindi Kongo isabwa. Ibyo byaba bishatse kuvuga icyo kubyumva.
ni ukuvuga ngo Tshisekedi yavuze ati kugira ngo Kongo igire amahoro ntabwo tugomba gutanga ikiguzi runaka. Ni ukuvuga ngo nta gice cya Kongo tugomba gutanga, nta n'ibirombe bya Kongo tugomba gutanga. Ababibwira nde? Umuntu uri muri centre géopolitique uri ni favor yo ntambara witwa Biden n'ubundi. Rwose na ambasaderi wa Amerika nawe yarabimubwiye ko Amerika igomba kumva ko Kongo ari abakongomani, ko kugira ngo ibone amahoro bitayisaba gutanga igice cyayo runaka. Ubundi si byo ntibyumvikana. Mbese ubundi Kongo abantu bayiretse barayishaka hiye. Nuvuga ngo nimba ubumwe bwaranze muri Afrika, buri muntu namenye ngo imipaka yigarukira he. Urebe kibazo none bitarangira. Ariko kibazo ubumwe bwaranze nta nubwo ushaka kumenya ngo umupaka wogarukira he. Ni ikibazo. Rero Tshisekedi avuga ati mwaturitse igihugu cyacu mwakiretse. Erega ubundi kino kibaya cya Kongo dukurikije ibyabaye muri geography. Ino Rift Valley yose irimo amabuye. Ariko wenda Kongo nuko ari hafi, ariko undi nabandi bayacukuye bayabona. Kuko uyu murongo ugabanya Kongo n'Ubugande ntago rero n'amabuye yakurikije ati ngo natwe bwo turajya hano nituhajya. Museveni nawe acukuye amabuye yayabona. Kuko ni Rift Valley yose hano hari amabuye ateye ubwoba. Dore ko anafite na gazi cyane rwose. Noneho nuzajya ubona hazamutse ibintu by'imisozi ngo za Crete Congo Nili, ibi bisozi byose biruduka bimanuka epfiyo. None ukabona havutse urwobo rurimo Tanganyika na Kivu. Bivuze ngo ibyo bisozi hari ibintu byitse bitabizamuka. Ibyo rero bizamuka n'amabuye ishyano ryose cyane rwose. Nk'isa abantu bagiye mu bihugu byabo bakayacukura Kongo barayishaka hiye. Ni reserve wenda. Nuko Kongo ndoko abantu bamenye ko ibintu byakundaga Kongo itagira leta. Kongo itazi ngo igisirikare twacyoboka gute. Kongo itazi kurira muri centre géopolitique y'umuntu wahiyikira. Ifite nizo sanctions zo kutagura intwaro. Ifite ambargo zo. Nimba ibyo byaravuye mu nzira. Wakumvishe ko umuntu ari capacity yagize ukamureka. Cyane rwose. Haje mu president w'impirimbanyi. Cyane. Arimo arabasha kugura intwaro without loan. Habonetse shini umufasha muri senka. Habonetse les alentours neighbors nk'u Burundi, Angola, iki byose nabo biroha muri ibyo bintu. N'izundi mwari abantu baretse Kongo bakayihora ku bintu ko mutazayitsinda. Kabagerageze turebe. Ariko Abagande burya na abantu batagirwa inama. Ariko wenda hari nuko tuba turi kuvuga Ikinyarwanda bo bavuga Ikigande. Undi rwose Abagande bakabe bareka Kongo bakayireka. Bakabyumva. Hari amakuru nabonye avuga ko umutwe wa M23 uri well organized, upanze neza, kandi hariho n'ibihugu bine biwushyigikiye ari byo Uganda, Ethiopia, Sudani y'Epfo n'ikindi gihugu cyo muri Afrika. Nkaho ubikurikiranira hafi ibyo bintu byaba ari byo. Kumbwira ngo M23 iri bien organize, iyo bien organize ndayemera, ariko si M23 ni ibihugu biri bien organize. Ntabwo ari M23 organize. Numva atarimo nuance cyane. Organize yawe ndayemera, ariko icyo ntemera ni izina ribanza. Uvuga ngo ni ibihugu biro organize, ntabwo ari abaroberi baro organize. Kuko ntabwo ushaka kundagira muri ibyo bintu. Niyo mpamvu ngira ngo noneho rero ibyo bihugu byose uvuze Uganda, Ethiopia, Sudani y'Epfo n'ikindi gihugu cyo muri Afrika. Ibyo ntemera ni Ethiopia ntabwo ndishoba neza. Ariko Ubugande ho ndishoba. Sud Sudan ndishoba kuko nundi kuri ngiye Sud Sudan ntayibaho. Iriya ni Uganda yabaye prolonge. Cyane rwose. Nuko yasize umuguverineri witwa Salva Kiir. Rero ibyo byo rwose kuri ibyo bihugu byo Ethiopia ndashidikanya. Kuko Abiy Ahmed intamba ya Tigray aho yari mugeza arahazi, kandi Tigray twari tuzo wariwe. Urumva ntiyatinyuka. Kumbwa ngo ugiye ngo kumufasha nawe yarakumereye nabi. Ntabwo ibyo bintu ugiye kubishushanya mu byumva. Kumbwa ngo Abiy Ahmed yagiye kurwana intambara za Biden nawe yaramumereye nabi. Ntibishoboka. Ubu Abiy Ahmed yajya mu ntambara
iyo poza Chine n'akamaro yamugiriye yabazi iyi ntambara Tshisekedi ari kurwana gutya finance Chine irimo irayitangamo none umbwire ngo ahantu Chine ari gufinansa ngo ugiye kugira kandi yaragufashije rundi bagiye kuguhitana oya ntibishoboka Sabia Medicine ntabwo mvuga ko yakora iryo koza kireka wenda nimba baramwibya muhara kuko burya Ethiopia ukwibona burya arangwa muhara ngo tige ntago wakontrola neza icyo batashaka ni balkanization kundi bari abantu ubona ko bigiye gukunda ushaka kugikigenda ukibamo abantu kabazana ariko atari leta ibaguhaye cyo kirashoboka yego nuko nguko rero leta ya Amerika yahakanye ko ari yiha intwaro M23 nyuma yuko social media zo muri Kinshasa zikomeje gukora massacre zimenasa ambasade ya Amerika i Kinshasa zivuga ko Amerika ari yitanga izo ntwaro Amerika kandi bakavuga ko yananiwe gufatira sanction igihugu kimwe cyo muri Afrika ibyo bintu urabyumva gute ubundi Amerika ivuze ngo ntago ari ifasha imitwe Guterres yamaze kwirega ubundi ura Guterres yakoze ikosa ubundi nuko batabonye umwanya yabaye kwitamukuraho kuvuga ngo M23 ngo ifite intwaro zirushi zarone none umbwe imbizo ntwari zivanye mu ijuru nimba ifite intwaro zirushi zarone ziva ku isi kandi ahantu ziva ni muri centre géopolitique cyane rwose ndayitangira mu ndebe abantu barimo iyo ntambara ni favor yande nahise nsanga ari Biden nambwire ko none ari kubihakana ngo si wifasha urumva n'ukwikiza abanyekongo none se nari mbizi neza ko Macron ashinzwe Afrika kandi akorera iki Biden Tshisekedi ajaramutuka bivuze ngo muri ya Europe yose Macron niwe barashinze gufinansa iyo ntambara ni impamvu ari waje Tshisekedi akamutuka ariko nyamara aje Sunak yaje Olaf Scholz nabo naba Biden ko baje ntubatuke ngo Macron niwe ushinzwe ibyo nese Macron yakorera Putin ntibishoboka yakora Biden none se urumva atari bo banyiri intambara cyane rwose aho yarizo utizira hari zo ko Amerika ariyo ifashe mu vitura ntibakaka kwaba ari ukugira ngo nyine abaturage ega iyi si hari ibintu byavuye mu nzira byo kuvuga ngo gutinya kuvuga ngo Amerika ngo iraruma ngo ibikingo Museveni araruma byo byararangiye tuzatuvuga nimba umutwe uvutse tuzatuvuga umuzungu warumye n'umuntu uri kuroza mu karere warumye ko ni ibintu binagaragara bigaragara kuko umutwe w'intwaro ukagenda ukareba kuri tele usanga abantu mu buzima busanzwe atabashaga no kurya gatatu ku munsi burenda yivanye ntibishoboka izo ntwaro zirushiza Oroni none akuye fandi yo kugura intwaro zirushiza ko nta hantu yarahagaze none ushaka kumbwira ngo azaka harimo na dimension yo ngo FARDC zizana bakaziyaka ejo bundi M23 imirarira ngo FARDC ngo imirazana intwaro ngo ziremereye nimba uzi ko bazizanye zifata watse bakazana nyinshi ko kana urabitinya gute kandi ubuze kubifata ese nimba yaka FARDC ku munsi wa mbere wazikuye ku munsi wa mbere wazikuye zatwe FARDC bari bageze bako none se wowe wagiye uri amaboko gusa bari bafite imiheto ni yego twabonye amakuru avuga ko leta ya Kongo yaguze Sukhoi 45 neza cyane ebyiri zamaze kugerayo ni nyinshi undi ko hamaze kuza ebyiri kugira ngo ni sample wenda nibashanga zifite ikibazo babishubije yabanza kubaho sample byaba bihuye na bya bindi ujye utubwira ko Perezida Tshisekedi azagura intwaro nyinshi muri iyi manda ndakubwiye ngo Tshisekedi afite lobby ya billions 7 z'amadolari yo kugura intwaro muri no manda noneho buryo bino bihugu bindi ntago bishaka kugura intwaro muri bino bihe kubera iki usibye Kongo nta kindi gihugu cyabasha kugura intwaro atari ku ideni none akarere yo kari muri tension z'intambara nta muntu waguye intwaro ku ideni kuko bavuga ati murazikeneye muzana amafaranga ubundi igihugu kigura intwaro ku ideni uvuga ngo icyambe ntago kiri mu ntambara no kujya bazibike gusa
bira nta kamaro zitari gukora. Ariko iyo uri mu ntambara abantu bavuga ati urazikeneye cyane ntabwo tuziguhera ideni. Urumva uri muri business yashake. Ikindi nimba intambara yo kwiba amabuye. Baravuga ati se wowe turagura intwaro z'ubuntu biba amabuye wowe waziguze se. Ayo mabuye niwe ntuyagurisha. Yego. None bivuze ngo rero Tshisekedi niwe wenyine ushaka kugura ubu ngubu intwaro. Noneho izi ndege bari kugura zifite umuvuduko w'ibirometero 250 ku isaha. Bintu ko bitoroshye. Ibirometero 250 murabyo. Noneho ifite capacity yo kuzamuka kwa kundi zitumbagiye. Ibirometero 14 ku munota. Umva ni inyoni ntabwo birakazi rwose. Noneho impamvu ubundi ibirometero 14 ku munota dukurikije umuvuduko wo gutambika ifite. Yego. Kuzamuka ushaka kumva ngo ni bikeya. Kanya mari y'indege iri kuzamuka wibuke ko hari cyo twita gravity ibiyikuru. Umva ubundi nta kuri taba yagize. Uramutse ijyanye nko ku mubumbe utagira gravity. Ibishobora no gutumbagira kuri umuvuduko itambikaho. Nabyo ni byinshi. Noneho imwigura miliyoni 20 z'amadolari. Urumva na amafaranga agaragara. Umbwire ngo hari ikindi gihugu cyawe aya mafaranga cyafite mu isanduku. Biragoye kabisa. Tshisekedi yagiye kugura intwaro. Umukongomani yagiye kugura ikintu araterura ni gupakira. Munahuriye ku isoko tuvuge wenda Putin afite Sukhoi 5 ashaka gucuruza. None Museveni agiye kuzigura afite amafaranga. Na Kongo igiye kuzigura. Kongo ishaka kwita kuba incuri 10 y'igiciro we wazanye. Kugira uhite uhinduka icyuko. Byo bari abantu bafite lobby nimba bayivana he. Rebe ejo bundi. Ejo ni Tshisekedi yafunguye cyo twita Financial Center. Buri izindi zose zo mu kazi zasezegwa mu mazi. Ntago mwamusha kumena mo lobby. Kandi birumvikana. Ntibishoboka. Nuvuga ngo nimba ufite ikintu Tshisekedi akabazanye kopi yacyo uze ngo uguye mu mazi. Kuko ntago wamusha lobby imenwa muri ibyo bintu. Yego. So rero izi ntwaro oya bije intwaro irahari bazanye ama ya defense system ntago rizira drone. Yego. Twabonye amakuru avuga ko Igoma haguye ibisasu bibiri ku kibuga cy'indege. Ese kuki Tshisekedi ataragura air defense system? Air defense system Tshisekedi arazifite n'Igoma zirahari. Ariko hari air defense system zikontrole ibisasu biturutse nyine mu butumburuke bwo hejuru. Yego. None hari n'ibisasu bakweza bigendera ku muvuduko nka biriya by'abadage bita nimba ari trust missile. Truce missile. Yego. Nta air defense system Putin afite akibona. Urebe n'intwaro Putin afite. Cyane. Nta defense system afite yareba kibona kuko twagiye tubona ibitero bipenetrate mu Burusiya. Noneho nimba Putin babasha kurasa kuri Kremlin. Yego. Si Biden ubu harashe. None se Biden kurasigwa mabyamunanira. Oya rwose ho nubwo afite ya defense system. Byaba ari umukino. Ko ngiye intambara ni ya Biden ntaje umuntu uzambwira undi muntu. Roni nimba ikubwiye ngo M23 ifite intwaro zirusha za Roni. Ubwo umuntu ntago afite capacity yo kurasa. Arayifite. None se intwaro zirusha za Roni ko ari za Biden urumva Biden kurasigwa mabyamunanira. Oya rwose. Nubwo Tshisekedi yaba yakoze ishoka byose. Yasaba ngiye mukaza mumbwira. Ese haba hari izindi ntwaro ubona ashobora kugura muri iyi minsi? Tshisekedi arashaka kugura ibyo twita bana bino kwa kundi abafaransa nk'ibavanye abasirikare muri Niger bira Air Force bagendamo. Yego. Arashaka kugura Air Force nka bira 40. 40. Umugabo ko afite lobby iteye ubwo. Afite lobby iteye ubwo ku kintu bita intwaro. 40. Oya regari harimo na wa mujinya wuko Kongo yabaranze kwigura intwaro kandi itabuza amafaranga. Uze ngo nayibona permission arahita boost. Ari kugurira rimwe ku buryo agiye ushobora gushwanyuza kare kose. Nese yari gusaba urushya rwo gushwanyuza kare uzi ko nta munition izabya afite. Harazajya kuzisaba. M23 izaba yarazifashe. Uri kumva? Intwaro za TCAM za HIMARS za Apache arashaka kugura nyinshi nazo. Ntibuzagutungura naguze F16. Amerika yayimuha? Oya yayimuha. Nese uyewe ko Amerika nayo gucinya inkoro buke buke.
kandi ikeneye n'amafaranga. None se bundi ukeneye ko Amerika intwaro zose ikizidagura, ukeneye ko Amerika idashaka gushyiramo stock nayo. Ugize ibyago Putin akaba bagura intwaro gusa yaba gutsinze burya muri espace cyane kuko amafaranga yagiwe, kuko arimo aravuga ngo ngiye mfite intwaro none ugira ibyago abanyafrika bazitunga arizo gusa, arize gusa, ureke ko bazongera gukumva nabo birabaha capacity. Amerika rero impamvu yakuye hambarirwa yavuga ati nta Tshisekedi natwe ajya tugura y'intwaro tazaguriza abarusiya gusa cyane, yayisagura pashe kandi apashe zizana ndi mu bantu babimenye ngenyine. Yego, sinzi yaguze Sukhoi, ibitangazamakuru byose birakora ngo dore yaguze Sukhoi ngo ibiki, ariko agura pashe ntawe wabimenye. Uzanye kantu bavuze ngo Tshisekedi yaguza pashe, ikinyamakuru na kimwe no mu karere ntabyo bagiye kubona original Kivu, kandi pashe irahenda miliyoni 270. nakayabo none umukabyo hano mu karere usanga ari ibihugu bigusaba IMF miliyoni 80 ngo bafinance uburezi ngo biki cyose, umuntu yabona amafaranga aguza pashe reka asaba miliyoni 80, biragoye. Manura mugabo afite lobby, abantu ubundi bamwe bamwihorere. Lobby yarayifite Tshisekedi afite lobby iteye ubwo. Kuki Perezida Evariste atabonetse muri mini summit kandi ari inkingi ya mwamba ku ruhande rwa Tshisekedi muri iyi ntambara? Erega Evariste nakubwiye ko ari inama yigeze kubera yo yabagutereza yabona ibayicyuka n'imvune yamutera ya nama. Reba gutegura inama, gutegura imitekano yabo none inyuma bikabicyuka. Yego. N'imvune wageze muri ibyo bintu. Yashobora kuba yanaje akavuga ati n'uburi niri hariya. Nta kiragira. Nta kintu imaze rwose. Ubwo rero uyu ufite izindi activity wibereyemo ntibyigwe bikwihutisha. Yego. Niko nge nabifasha. Ejo bundi nabonye Evariste yakira abambasaderi benshi cyane, ubundi buriya ntacyo byaba bivuze kuri emergence y'u Burundi. Nakubwiye ko igihugu cyose kivuye muri sanction hari abantu baba barekereje. Ubundi ofete zira ambassade zose Evariste yigo yakira hariya. Ntabwo zasanzwe zizi ko Burundi ari igihugu kibaho. Yego. Ariko bagatinya kuza kubera ko ambarigo sanctionné. Kuko burya umuntu Amerika yafatiye ambarigo kuguma ukora relation nawe hari udusanction byakugiraho ingaruka. Yego, birumvikana. Rero ubize ngo uyu munsi zavuyeho barisuka. Yego. Noneho baba bavuga ngo Burundi bwarapfuye, ngambwira ibintu bari kujya kurebayo ni imirambo. Oya ntibishoboka. None ofete bo baba bizi neza ko hano ari strategique. Niyo mpamvu bahita bisuka. Yego. Na Tshisekedi Amerika imukurambarwa yo kugura intwaro. Turukiya, Chine, ibihugu byose byase bisara. Twabonye mu kwiyamamaza na cyagiye kwiyamamaza. Yego. Hari delegation y'abantu bageze muri 80 kandi bakomeye ku isi. Umuhungu urebye ibihugu biri gusheta intwaro impande ya Tshisekedi ngo agure. Ni ishyano ryose. Ni buri wese ubumva afite izikomeye. Kuko rega niwe munyafrika ufite lobby yo kugura intwaro muri no bihe. Cyane. Nundi usibye Egypt, Congo, Nigeria, South Africa. Abandi economy zimeze nabi rwose ntago yabasha kujya ku masoko y'intwaro. Kandi none y'abantu bari kuvuga ngo nkungu ejo ndi harana oze nsoma bavuga ko military spending umwaka ushize yiyongereho 9% ku rwego rw'isi. Yego. Bize ngo ibihugu byazamuye za budget militaire. Cyane. Ubwo bari gukora intwaro zihenze. Ubwo umunyafrika uzajya ngura intwaro, umuzajya ufite lobby kabisa. Bani byo kuba gusoka intwaro zigezweho gusa. Cyane. Ntago ari za Kalachnikov. Zavuye mu kazi. Tego. So rero nuko nguko. Noneho ubwo rero dufashe turebere ku byasohotse kuri le contre offensive muri Ukraine kugira ngo ikiganiro kirusheho kugenda neza kurushaho. Biden yatubwiye ko Putin wanize uriya mugabo bita Navalny wawundi wopozaga Putin. Yego. Biden yavuze ngo ko ari Putin wamunize. None Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya ivuga ati mbere yo kuvuga ibintu byo banzanye ibimenyetso. Ariko noneho tuzi ko umuntu ufite ikigo cy'ubutasi gikomeye ku isi ari Amerika. Cyane. Kandi president avuga ibintu yakuye muri intelligence. Barabifite. Ikindi ngansobanura kuntu umuntu yaba apfuye urw'ikirago bigapfa nuko bigakwita nuko hagiye kuba amatora.
ni uruhurirane. umuntu uri muri opposition upfuye mu gihe cy'amatora ni leta ibimunise ko nta kuntu byahurirana. Niyo yaba atari nawe byanga binoga niyo igomba kubibazwa. Nese ntiyapfuye interine, nese nta precision strike uvuge ngo ni Biden wayoheje ngo iramuhitana. Ekada. Yapfiriye interine muri prison. Nese byanga binoga ni tortire yawe. Isana. Oya Putin umuntu wese umwopoza nta mahoro agira. Ni nk'Ibugande ntago oya twarabibonye ahemba Prigozhin. Nono ikintu burya bashaka. Impamvu Putin akora ibintu nk'ibakana cerebro. Yego. Biri muri dimension z'intambara Ukraine. Barashaka ko Putin uko ari muri Ukraine bakora ibintu inyuma ho bituma abaturage banga iyo ntambara. Nono biraza kuvamo na result zuko azajya niga bamwe muri bo babona Amerika ishobora gukoresha iteza akavuyo. Prigozhin amaze kumutunganya. Burazicana Shoigu. Nawe rwose azamuhitana baba bari bose ubona bafite amazina agize Putin azabinigira. Girasigarana rya jambo wenyine. Rwose nimba umuntu agira gutya akaniga Prigozhin ntumbwire ngo Shoigu ngo ari safe. Nuko igihe kitaragera. Cyane. Jya muri urugarishi bari ningwe bamaze kugenda bafite robite ubwo. Ngo urabyuka ugasanga ngo yapfuye. Aguye kuri leta. Kibaza imba ari Marayika Gabriel wasiza munize bikakuyobera. Yego. Nuko nguko rero Biden buri abafite amakuru ko ari Putin amutunganyije. Cyane rwose. Zelensky yavuze ko we n'abafaransa basinyanye ubundi Olaf Scholz kwa kware nka usigaye komeye muri European Union. Akoresha imbaraga afite mu gukonvenka abantu bandi ko bagomba gukora munition nyinshi. Yego. Kandi ubwo ikentarajya muri OTAN hakagenda habaho amasezerano kuri buri gihugu gikomeye muri OTAN. Y'ubufatanye rero nibyo barimo. Yego. Noneho yabaje konvenka Macron kurya sinyanya na Zelensky. Imikoranire y'imyaka 10 yose mu bintu bya gisirikare. Urumva ni imyaka myinshi. Murango uko Putin azajya akora aggression kuri Ukraine. Basi imyaka 10 yuko Abafaransa bazaba bari hafi ya Ukraine. Yego. Noneho Macron yasavuga ko muri uyu mwaka wa 2024 azata billion 3 n'igice y'amayero. Mu gufasha iyo lobby bire igaragara koko kweli. Bari abateye ubwoba. Ubundi ikintu bita lobby abazungu bararenze. Kose sinabo ba printing. Abari uriya urabizi muri Ukraine gisikaye bari mpara buzarishafu. Abonye kuri abazanye jondi yavuze ati abasikari ba Avdiivka kabitewe n'intambara barwanye. Yabashegeshe n'iki byose babe bavuyeyo baze mu buzima bundi. Yego. None tuzakora organization yo kongera kweza y'abandi. Kandi none urumva Ukraine ntago rwa intambara y'ubwiyahuzi. Ubundi umuntu rwa intambara y'ubwiyahuzi ntamenya ngo umusirikare we ubuzima bwe bumeze neza. Ntamenya ngo amazi ryakeneye kumuramplasa. Yego. Ekashwi. Nipaka. Kandi Prigozhin yarabivugaga. Ati struggle tugira hano kuki leta y'Uburusiya natwe itadufasha mu bundi buzima iduhe za rezuti. Akavuga ati ibintu byose tuba twarasinye na Putin Shoigu ntago abiduha. Yego. Kuko rego umusirikare ku rugamba nawe agomba kuba ari rezuti afite. Cyane. Ntago ubundi umusirikare ari machine. Birumvikana rwose. Rero izo rezuti zindi ngo Shoigu ntago yazibahaga. Ahora n'imiti bataribonaga n'ibiki. Kuko nibyo byanateye kwigaragambya ko. Kandi none ugomba kumva ko n'umuntu ashaka kujya ku rugamba kananirwa kuko utumva ko utamuramplasa. Akavuga ati tugupfisha vegineri nyinshi cyane kandi tubona ubufasha bw'ibyo. Rero ibyo ngibyo bavuze bati Avdiivka bitewe n'urugamba barwanye nibagaruke turakora structures ukuntu hajya abantu. So Zelensky ngo afite icyizere yuko reconstruction izava mu by'Abarusiya byabaye frozen. Byafashwe pima billion 300 z'amadolari. Noneho Zelensky yavuze ko reconstruction ikeneye billion 500. Nawe tavuga ati mfite ikize ko izo truwasa zizavaho rwasigaye 200. 200 ko World Bank yavuze ati ko dufite 400. Ahubwo zibaye 700. Hariho 200 asaguka. Hariho 200 ari muri reserve. Y'umurengera. Noneho ibyo ngibyo ni World Bank bivuze. Bari abantu nubwo ari ikintu kimwe ubundi ari ikintu kimwe. Ariko bafite za organization nyinshi buri kimwe cyaba gifite lobby yacyo. Yego. Urumva World Bank na European Union undi ni ibintu bimwe ariko buri kimwe gifite lobby kizu kwacyo.
IMF nayo buri kwezi hafi buri kwezi baha Zelensky miliyari imwe. Ego za UNESCO harandi zizajya zitanga. Buriya na UNESCO nayo ivuga ati natwe kwa humanitarian dutushe dubu bazana gutyo. Bajya ni ibyatsi bari kumena. Hanyuma hari amakuru tudafitiye gihamya neza ko Putin ashobora kohereza ibisasu bikajya gutesha umutwe za satellite muri espace. None Macron arimo aragana Zelensky yavuze ati Putin azaza asobanura ibyo bintu impamvu agomba kujya gutesha umutwe muri espace. Yego. Kuko intambara y'Ukraine n'ubwo iri kwisa ifite na dimension muri space geopolitics. Yeah. Ubona kuntu Putin abashaka gutesha umutwe mu bumbe wa Marse ngo nuwe ku kwezi iki byose harimo nako kanono iyo usenya uburusiya ukabubarikaniza ugashyiraho ba Slovakir ntago batekereza Marse Dekada Mari ya Biden gusa biri muri ibyo bintu rero. Yego. Noneho Biden atavuga ati ariko nubwo Macron abivuze ntago twe dufite imenyetso by'uko Putin azajyayo. Wowe ushobora kugira ngo nubwo baramwopozinze kandi siranchese ko yango agiyeyo. Ejo ndi Taiwan iravuze ngo Taiwan umuyobozi ari muri Washington yagiye muri Amerika. Yavuze ati Chine twebwe ntago ifite capacity yo kudutera babagira ngo itera ahubwo. Ahita avuka intambara. Nuko kurakaza muri make. Ni siranchese. Yego. Rero Biden ati ntago Putin ashobora kujyayo ntago dufite imenyetso. None Putin atavuga ati se ko abantu bazi ko Biden adashobora kunkanga reka njye ahubwo. Yego. Intambara ibiraturitse hejuru iyo. Noneho ubwo Putin ahita hamena finance hamena ibiki byose byabitwara ngo ashaka kubereka bihamene babibone. Bamenye uko babyirinda nuko bisenya. Abangaba. Yewe. Barani nyaryenge bicyane. Putin yirukanye umuntu witwa Viktor Sokolov. Ni umuntu warukuriye operation muri Black Sea. Yego. Impamvu yamwirukanye urayizi? Nuko basenye. Cya kintu. Yego. Putin cyaramubaje biteye ubwo. Vuga ati ni gute ubura makuru. Donc ubura yamujije yuko bamushije intelligence kuri ibyo bintu. Kandi uyu nguyu ubwo abagiye ntumbwire ngo aracyariho. Intare zakurya. So rero ndumva twarekera aho ngaho ikiganiro numva cyabaye na kirekire ka abadukurikiye tubaho umutuzo. Ego reka tubashimire rero tugomeze tubabwire ngo comment zanyu kuko niho tubonera ibindi bitekerezo ko abandi kuko twebwe twubaha ibitekerezo dukeneye urujya n'uruza rw'ibitekerezo kugira ngo turusheho kubaka societe nzima na Afrika twifuza muri rusange. Oya abantu baje bamenya ko tugomba kuba elite politique. Tugomba gutera comment uko wumva ibintu bivuge. Ego ko ntanzu bisenya. Ko nta leta bihirika cyane. Ko nta ba general byambura amapeti donc ni ibitekerezo ni reflexion z'umuntu. Ego wowe ujye byumva kuri YouTube birekeraho. No nawe nukina gutanga ibindi ida duhamagare tuguhe ijambo cyangwa se ushinge channel yawe nawe. Ubundi abantu bajya bamenya ko isi yoroshye nta byo gukanyaga mu mitwe y'abantu cyane rwose. Reka tubashimire rero mukomeze mugubwe neza aho muri.